السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waa maalinteeni koowaad jimka insha Allah. maanta waxaan sameyn doonaa biidni Illaahi tacaala xabadaan sameyn doonaa asxaabta dhalinyarada da'yarta daaweynta kulli waxaan leeyahay kusoo dhawaada rag iyo dumarba insha Allah. jimkan waa kana waxa waaye Clearview Center biidni Illaahi tacaala. haddan gudahan sii gali doonaa. waxaan book upgrade saacadii u dambeysay oo ahayd 6:30 sida corona u bilowday saacad loo book upgrade noqotay. marka insha Allah dadka ila jooga magaalada oo Edmonton waxaan rajaynayaa inay la socdaan ayagana waqtigooda ka faa'iideystaan insha Allah. maalmaha soo socda video soo socda inay ka faa'iideystaan. soo dhawaadaan ilaahay. heer xaliga maanta sani shay wax bilaab doonaa jimicsiga oo dadkan fadhiga ah. waxaan isooyina biyo kuleelaan soo suway ayaan biyaha qabow ku bilaa inaa maanta si aad ku wadamida biyo kuleela oo baahan tahay si jirka loo galo cabidaysana ina aad u weyn. Hello guys, بس أنا عبرت أديرس كوات حاولت كان سبيلنا أنا خايف تقرأ ما كان أديرس بس أنا أنت تفردي سوا أنت تفردي سنة سو كذا شيء كذا ديارة هاجر لكن أبو جي فاكاس كذا في حالة عبرنا أدي جيست لأنه خايف نقرأ فينا شيء صار إنها تسميس ولا بد بسم الله. It's the groove aside bomber. Mic in my vest tight, strapped to my chest like I'ma run up in the party, holler and be like, oh, fulfilling my calling. Big Will, that's my name. Right, it is used to Haiti in the middle of what I do best. You finna see me in the TV with a few guests. We bout to bubble, baby, get your waterproof vest. When I be thugging till I die. When I be thugging till I die. When I be thugging till I never fade it. Now that we made it, my adversaries just play a hater club in the back. I'm smoking. توكل كله أقدر يساعد عبرته نمبر كنا يريني سامي استملوا سامي توكل كله حلقة رأينا سميسي ثمن توكل سدحات سديت صار عود كرة وتاجسة صبن بيني سا كم بواي كم بيني سا ودقيني سي لو I whip them trust in these tricks. Now they all wanna sue me. So I got black bags with enemies cut up so they remember me. Soak them in here. الله يرحمه. فبسكح هذا الكليسيت مركز مينيس إن أتاك أودرينت ينحبط خلاص يسوي كسعودة. Poppin', pick my Glock up, I'm bustin' with such efficiency. Poppin', nobody got 'em, holler, outlaw riders. Mash up on the gas pedal. Vacate the scene, count the cash, and stash the precious metal. True to the game, I claim. Outlaw riders, you give a fuck what they try. Cause I'm over behind the canyon. صح هذا قاعد هذا وسوي جديد هو سوي حاجة وتسكت فيها سوي جديد رقم مني حاول كذا أسكت كلينسا Writing raps and movies, I whip them trust in these tricks. Now they all wanna sue me, so fuck them all in the back. حتى نجيب كويس حاول تفضل لايك زي بوس إن شاء الله. With them trust in these tricks, now they all wanna sue me, so fuck them all. These kids know that I'm talking to them. Give it back to these damn critics and sock it to them. I'm like a thug with a little bit of pop influence. I spew it and look how I got you bitches rocking to it. You motherfuckers can never do it like I can do it. Don't even try to look stupid, do not pursue it. Don't ever in your life try to knock the truest. I spit the illest shit ever been dropped into it. So ticky tock, listen to the sound, 6 on the clock. Listen to the sound of Kim and she licks on a cop. Listen to the sound of me spilling my heart through this pen. Motherfuckers know that I'll never be marked. توكل قوات فريق قوات
fadhiga labaad 8 ama 6 fadhiga saddexaadna asmaysid geedan flat waaye jeedaan jikiif oo straight waaye khalooc lama ku jiro marka waxaa lagaa rabaa saas inaa u samaysid insha allah labaad waaye kan saddexaad waxay saddexdaas